uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele kwamphostoli nomphostoli, ngibingelele kwamabazalwane. Ngicela ukungadli isikhathi ngiye nje esekulweni. Ngizothula ubufakazi bazalwane bokuhamba noNkulunkulu ophilayo. Kuthe emaviki aphelile ngingakangeni enkosini ka-3 days owawula ekhaya. Ngahlaselwa amalulwane bazalwane endlini ayemabili. Ayephuma ngo-2 ekuseni azulazule endlini. Ngangena emkhosini ngakhuleka abaseRoma 10 verse 9. Laphuma phakathi nobusuku ilulwane ngesikhathi eliphuma ngaso. Laphuma landiza lawela phe kombhede laphelelwa amandla lapho ngathatha ngafaka emanzini. Kwaphinda futhi ngathi sengiyalala kwaqhamuka elinye futhi landiza laphinde lawela phe kombhede nalo. Ngabonga amandla kaNkulunkulu ukuthi ngiyaqala ukubona ilulwane lindiza liphinde liwe. Ngijwayele ukulibona lindiza liphinde linyamalale. Ngibonga amandla kaNkulunkulu bazalwane azafa abamathathu. Ngakhuleka abaseRoma 10 verse 9. Ngakhuleka nomkhuleko kaMelini 18. Ngibe ngokuphindaphinda. Ngizobonga nje kakhulu amandla kaNkulunkulu. Ngathi ngisasemkhosini ngabe ngiphupha ngisempini ngathi ngiyajaha ngifuna ukubulawa. Ngisalwa nalawo malulwane. Ngabona uNkulunkulu enginqobela nakhona emaphusheni enginqobela engiphakamisele endaweni ephakeme ephezulu. Ngathi sengiphezulu ngabona ngathi khona ama-security agadile ukuthi bangangithinti njengoba ngiphezulu. Lo wayefuna ukungidubula. Ngabona ama-security embulala, embamba embulala, emkhiphela ngaphandle. Ngithi ngizobonga amandla omkhuleko nokungena emkhosini. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu uyasinqobela ebusuku silele singazi lutho, asinqobele zonke izinto esingazazi. Ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu. Akunzima ukuzoma lana ngiza ngoba ngizophakamisa amandla akhe ukuthi ukuhlala noNkulunkulu uhambe naye uphile ubungcwele la ukhona. uNkulunkulu uyalwela zonke izimpi ohlangabezana nazo endleleni. Awulweli wena ngamandla akho kodwa yena uyakulwela. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ungena entabeni endlu kaJehova sikhuselwe singaphansi kweshetha. Ngimema nabo bonke abangakangeni ukuthi uNkulunkulu abamemele kule ndawo bazophila ubungcwele, bamamele ubaba uNsibande nebashumayeza ngenkambo yala ekhaya ukuthi uNkulunkulu uyalwelana kuzo zonke izinto. Ngisho uJesu Kristu inkosi.